Ekuru kuma mikindori itigane isi nibekirite nguo mwekirejo mwanya iri njira ya gukenera utindi bwa Kawira Mwangaza ta gavana wa kaunti ya Meru. Ekuru baba barakinya bogete machoro ni bariungite na kwinira muciine jo mikindori bakionania kugwirwa kwao kumania na umbani ba mutongere ojo ni aranande bamurite kuritira Meru ngugi kenda kuonania anto atikinya ekuru no bombana kire uriti bwa ngugi kire obisi cha thirikari mukiri wa mithika na Chwekinya. Ni amemba ba ikundi kia Baraka Self Help Group ntereti Anjilo wandine mekindori tigania Central baraba chumereti na mwekere yo mwanya ukenera kudhurwa kwa mheshimiwa Bishop Kawira Mwangaza ya governor bathatu wa county Meru. Meyire aratugurira nguo na aratwira batu tumuatia na maramba na tumuatia nayo yayo ya murungu ikitwe ruare na kuma ria twambiririo yaromba itwitikia machokio yetu mwathani na tucokeretie na murungu mutethia akorwa na arume barabara mbere yake na ruare bira torombaira mama wetu akoya itikira kia gavana itumire twinde ikundi ne kiyetu na antu bonde tumuringira kura cietu pa mwanka woro tuigirwe no gavana tukotore tusana gabutaurerwe batwe turingite kura cietu na ururubo nkoro na bamwire na mathwania no ntubo kwithira batwe katwamenyere metho acio lara ya kuna ilia mami wetu gite yategiria ng'ombe cinywa mbi inya ketha na arumerwe arero na kare imichi bikonunka rware bondo tumerete na urubo nene kuhakikisha imichi bira arumanerwe na bio nacio maragara rware tukurewa na murungu otwikwa na turenda ari ya parliament atothetere amba kureta into bibingi ndene ya Meru County atwakire masibitari atobwetherie njira cietu na murungu amutharime. Ekuruba barabathiurukite thoko yonthe mikindori na ndwimbo cio cindi ibataririte itumibira bitumite bachumeria kowerwa na ukenera mutongeria wao atoriarire mama Kawira Mwangaza akira wanaikirete imici bikonunka ibondo twachumeria na orito bonene na orobo nene no ntoimwe koro mwensetu arumi turaua irumi bira bionthe turacio maragara ekirete imici bikonunka katomwe kura yu no orobo na kiraito nairwe aite akiri anini ki aithoganerie no nto oingo liatho ara wainde bend ito ikiru ororo muno rero mami eto airirwe ate sindano noe imokorora aragaririte kite yawe keng'ang'i auga mami eto ate sindano noe na tutogwa tore ekoro na tore ana bawe tukawata mami eto mbaru no nto mwana mware nwe icio roroboina kana ne ate ekoro mwana mware nwe icio roroboina tuwa tukaigwa rorobo mami weto no torera arumi batu itorumi na tukwenda kwira keng'ang'i kane boya akemenya batu itwe torigana kura na itwere mami wetu no parliament togakinyithia ndege na ikutomekinyithetie no nto batu atwenguo nyingi cioce nchanira toreri mama county rari mama county na torere nguo na riu twitite kwa hana bangabana Kawira Mwangaza turetha wana ba mama county nende tureana bangabana no toria kweri totorumeka na mami wetu akaithire no bua itomuete mbaru akaikwa ekera batwana bawe na bamami bawe rira arumero aretha bacio imisi bibio mami eto atorerete nabio marara yabo kuona iyo arareka kerio atomathira nakio nende biwa murume tikara murume kiraito nerwe kara kire mami wetu nkuruki bonanetio chamba kire utongeria bwa mwekuru na arabaina wirigirwa ati nende Meru ikaithira ino garuruku kumenya ati Meru yetu nende ikathongoma muno no ntutonete ngui cia Bishop Kawira Mwangaza ria women rep ngui ikonekana metho kuthomethiana balabonthe batianiria bakira nyomba babonthe kinya ntu baitu kabisa baike sibitari itonete ngui ciawe kinya muntu atina ng'ambe amwa ng'ambe yeria ngui ciu ciawe tugana Mwangaza tumwekere tikina nene na ituwete ati kuringana ngui tonete cha Bishop Kawira Mwangaza gitike twamunenkere Meru yetu yatendera Meru yetu ikona rui Meru yetu twakara ya chungai iromba riao ya ikundi ki gavana wao obora wetu weta koruora ofisi ntukwa koruora ofisi atorikane nekenda twekira kalinda kero kara atorere nekenda tweta koruora ofisi nara Meru County nabo murigane na tweterie kilinda kia weta koruora ofisi twina kio ikio twamwekera ntukwa weta ofisine
Nikiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.